جنابند نوچین رادیو دنگی گلدن باش گذارین هجا ایرو پنجی حزیران ده 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 15 لآمده 16 امین نوچین داوی پیشکش بکن دم آزادی آری براپویه لجور ملگی گل لگلک دوران ده سرهلدانی دیه بصدان لشکر و پولیسان دورا عدلیه گرتن پشتی دستسرکرنا شهرداری جولمرگ جعلی قیوم و بنچاوکرنا وی یازدمین دادگاه جزای گران آ جولمرگ لهفشارداری دم پارتی محمد صدق آکش 19 سال و 6 ماه جزای گرتنی بری و بریارا گرتناوی دا پشتی بریاری سرهلدانین گل اف سی روژن لباجیر لناو چالکیان دبون گل به گلک دوران باجیر بلا بو اف چالکی نونرین سیاسیین گل کرجی جده سپیکه و لجول مرگی دی چالکیان دنه هفسروکی گشتی دم پارتیه هفسروکا گشتی دم پارتیه تولای حتیم اغلاره گوت قصر لیدیجی گل شر آگهاند او دستشان کرکو محمد صدق آکش رومتا گل کرد و گلین ترکیه قیوم غصب وینیه قیوم دربیه بله دکاندارین باجر جی بگرتنا درابین بریارا گرتنا هفشارداری خو شرمزار کرن بزیده بونا چالکیان و آواهی لعدلیه جولمرگی به پولیس و لشکران AKP و MHP و هات در پیش کرن بصدام پولیس و لشکر جی چون بر آواهی عدلیه آنگو والیتی جولمرگی و در دوراوی گرتن خواپیشاندانان لهر دوری باجر ددومه لالیه که دن لأوروپا چالکی و داخویانی شرمزار کرنا گاسب کرنا اراده گلی جولمرگی ددومن یکیتیا هزین دموکراتیک اوروپای ADGB لهم بری غصب کرنا شهرداری جولمرگی داخویانی دا اوگوت دسلاتداری AKP و MHP فاشیست بکریارین خو ین در قانونی نورمین دموکراتیک و اراده دموکراتیک ناس ناکه و اراده گلبن پیدکه نابکو ام لهم بری و ایریشکاریا دسلاتداری AKP MHP بدنگ بمینن ام وکه ADGB و ایریشا کولیدیشی اراده گلی کش شرمزار دکن و جبو کو برفرکرنا برتکرنا و ایریشه جی و پیشی گرتنا وان ایریشان جی ام بانگ لهمو کسی دکن و هموری خستین دموکراتیک دکن کو هل وست خوان نشان بدن داگرکرنا شهرداری جولمرگ لوان و باجاری ترکیه کنیایی هات شرمزار کرن دولتا ترک شهرداری جولمرگ داگر کرد 19 سال و 6 ماه جزای حبسی لدا هفشارداری جولمرگ محمد صدق آکش داگرکرنا جولمرگ و جزای دانه هفشاردار لکردستانی و ترکیه هات شرمزار کرن چالکی لوانی پیک هات اندامین تجایی و پارتیا دمی لحف کن گو برای گلجی دویزین امی تقز بسر بکوین اراده گل نای دست سر کرن ایدی بس قیوم دست ندن وینا ما جولمرگا ما یا شهرداری میه برخودان جیان هلدان گل پشتی نرازبون اخوه نشان دا لپارکا فیکیه تایران لپارکا فقیه تایران لجعده جمهوریت یا جمهوریت چالکی رونشتن پیک آنین پارتیا دمه لباجر ترکیه کنیه جیل نافچه جهان بیلیه داخویانی دا
Rêveberên Dem Partiye yên bajêr û navçeyan jî tevlîvê daxuyaniyê bûn. Hevserokê Dem Partiye yê Kunyayê Mulla Şimşek daxuyanî xwend û wiha hate gotin. Desthilatdariya AKP bi salan e îradeya gelê Kurd tu ne dihesibîne. Em ê destûr nedin vîna gelê me were desteserkirin. AKP kanûna nas nake. Li gorî xwe birêve dibe. Rewşa awarte kiriye dewrê. Bi darê zorê mafên hilbijartinê yê gelê Kurd ji destê wî digire. Hevşaredar Sıdık Akış îradeya bi milyonan gelê Kurd e. Öztürk Türk Doğan asayibûn divê ji İmraliyê dest pê bike. Berdevkên Komisyona Hukûqê ya Dem Partiye Öztürk Türk Doğan û Sevda Çelik Özbîgul ji bo hevdîtina berêber Abdullah Öcalan re bêkirin di Sîhê Gulanê de serî li wezaretê dan. Türk Doğan anî ziman ku nîzikatiyên dewletê ya li hember Abdullah Öcalan nîzikatiya li hember pirsgirêka Kurdê û got. Ev pirsgirêk biriya ewlehî û çek çareser nabe. Tirkiye kirine modeleke serokatiya li ser esasê yek kesî ev jî rê li ber kiryarên faşîzan ve dike. PDV bi tiştê lîstikên derhukûqî nîne divê desthilatdarî demil dest di derbarê tecrîda li İmraliyê daxuyaniyê bide. Türk Doğan mecbû çûna İmralê jî serlêdan kiriye. Wezaretê di destpêkê de bersiveke manîpulasyon da. Dibêje Birêz Öcalan û hevalên wî bi hev re hevdîtinê dikin. Paşî dibêje tu pirsgirêk li ber hevdîtinê û parêzaran re ku bigire tune ye. Ev nerast e, manipülasyoneke rastiyanan e. Birêz Abdullah Öcalan ev heftê pênc salî ye ew ji bo demokrasiyê têkoşînê dike nexşeyên çareseriyê amade kirin. Serokkomar Erdoğan balkişandibû ser asayîbûnê. Eger asayîbûn çê bibe divê ji İmraliyê dest pê bike. Yana wê pirsgirêkên din tim bên talûkirin. Eger desthilatdariya AKP bersiveke erînî bide serlêdanên me em ê jî ji bo rol û pêvajoyeke nû amade ne. Çalakiyên girtiyan a bi daxwaza azadiya Öcalan di roja 109 di diyan de didûme. Girtiyên siyasî yên li girtîgehên Bakurê Kurdistan û Tirkiye piştî çalakiya grava birçîbûnê ya ji 27 mijdara 2023 heta 4 Nîsana 2024 dom kir ji 4 Nîsanê û vir çalakiya xwe ya boykûtkirina hevdîtin û çûna dadgehê didowînin. Çalakî di çerçoveya kampanya navnetewayî ya ji Abdullah Öcalan azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî de bi duruşmeya birêberê xwe re jiyana di heman şartî de di roja 192 de dewam dike. Berê hevseroka şaxa Komeleya Hukuknasîn ji bo azadiyê û de ya Ankarayê Çiğdem Kozan tecrida li ser rêber Abdullah Öcalan û çalakiya girtiyan nirxand. Çiğdem Kozan balkişan de li ser rewşa li İmraliyê destnîşar kir ku dema mirov li girtîgehan din ên li Tirkiyeyê dinere tu girtîgehên ku parêzer 4 salan nehatine hevdîtinê tunene û got li tu deverên cîhanê girtîgeheke mîna girtîgeha İmraliyê nîne. Birêz Öcalan girtiye pêre ev 4 sal nikarin bi parêzer hevdîtinan bike. Girtiyên din tînin ziman ku divê mirov li dijî vê bêdeng nemînin. Parêzer Çîdem da zanîn ku nema li temenê girtîgehên girtî yên siyasî ku têne girtin çalakî didomin û got. Girtî diyar dikin ku çareseriya pirsgirêka Kurd a biriyên demokratîk de İmraliyê'de derbas dibe. Lê hin girtîgehên tevî ku vê cezaya hücreyê li girtiyan nehatiye birîn jî wan dixin hücreyê û got. Tişta ku bi lezgînî divê were ew e ku tiştên ku li İmraliyê diqewimin bandorê li her derê dike. Bi bidawîkirina pêvajoya tecrîdê daxwaza herî zelal a girtiyan e.
ام جی وک او هدا سر لیدان حقوقی دکن گرتی لدیجی گرتیگاه کو پاریزر 4 سال نکارن بکevne او د چالکیان دنه هف سروکا او هاده انقره چیدم کوزان تجرید لسر ریبر آپو و عبدالله اوجلان چالکیا گرتیان نرخاندو گوت لجیهانه تو گرتیگاه کو پاریزر نکارن بکevne نینه یکانا میناکا و کریارا در حقوقی یکل گرتیگاه امرالیتی کرن ل تمنی گرتیگهین ترکیه و باکور کردستانی گرتیان سیاسی چالکیا لدیجی تجرید دومین گرتی دبیجن تشتاك الامراليه دقومه در حقوقيه و در حقوقيه در باسكريه و روشكه قركريني هي گرتي ديار دكن كو چارسريه پرسكريكا كورد بريا ديمقراطيك د امراليه در باستبه و د پیواجویا مذاکره ین عبدالله اوجلان را هن چارسريجي پيك هاتن دوی سردميده جواكن لتركيا بهن دوی دمیده و سردمیده جواکن لی ترکیه بهن ستاندنه پاریزر کوزان دازانین کو گرتیان چالاکیه دنتین جزاکرین او گوت آزادی ifade گرتیان جی دکن سدما جزاکرینی ام دسرلیدانین خو دومینن گرتی مجبورن کو خو ifade بکن نا بکو خو ifade کرنا گرتیان ور آستان کرین لی امی کو حقوق لين لجهه کو حقوق لين نبه گرتیان گوتن جی در باس نابن پاریزر کوزان گوت داخواز هری زلال یا گرتیان پیک آنینا آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلانده و دبیجن دوی بریارا دادگاه مافی مروان یا اوروپای دممه بکن پراتیکه اف داخوازه که روایه و دوی د چرچوه مافی جانی ده و دمل دست وره پیک آنین اتفاقا جهر کسیره لازمه دوی مخالفت سیاسی مخالفت جواکی و سازین حقوقی و جواکی همو به هفره دنگی خواه بلن بکن کتکارین چاپمنیه دوی سردار کاراکوش تاولی سربست ببردان سردار کاراکوچ ای 23 گولانی لسر ده خوازا آلمانیا ی هولندا ی هاتا گرتن تی پایین کو ده 17 حزیرانی ده درکه و پیشبری دادگاهی ناراضیبون لدیجی و در حقوقیه جی دوام دکه ji Kurdistan, Türkiye û Ewropayê gelek karên çapemeniyê ji bo rojnamevan Serdar Karakoç daxuyaniyeke hevpar dan çapemeniyê. Di daxuyaniyê de hate xwestin ku Serdar Karakoç tavîlî bê berdan û xwestin rêz ji mafê azadiya çapemenî ya gelê Kurd re bê nîşandan. Daxuyanî wiha ye. Weke rojnamevan xebatkarên çapemeniyê nivîskar û rewşenbîr em daxwaz dikin ku Serdar Karakoç tavîlî bê berdan û dewleta Hollanda'yı jeopolitikayın ku Kurd u çapamaniya Kurd re kriminalize dike dur bisekine. Am bangle çapamaniya Hollanda'yı saziyen çapamaniye sendikayın rojnamevan u hafkarın xwe dikin ku jibo azadiya rojnamevan Serdar Karakoç çalakiyan li dar bixin. Em de heman demê de demokrasî, hukuk û azadiya agahî wergirtinê û ragihandina mafê Kurdan بله اف جید همان دمید دموکراسی حقوقی آزادیا آگاهی ورگرتنی و راگهاندنا مافی کردان جی کجکه دوی امل برقرکرنا اکولوژیک رابن کمیته اکولوژیک یا کجکه جبو 5 حزیران روژا اکولوژی یا جهان داخویانی دا و گوت دناوا 52 سالین درباسبوی ده قرکرنا اکولوژیک زیده بو. به تایبەتی دولتا ترک لعرنیگریه کردستانی قرکرنا اکولوژیک یا گران دکه. اف قرکرنا گران به دستی دستلاتداری AKP MHP تکرن. اف قرکرن دوام قرکرنا چاندی فیزیکیه. ارمان جوان جی اوه کو کردستان والا بکن او نفوسا وی بگوهرینن. کجکه دستی شانکر کو دولتا ترک جعفرینه حتی بهدینانه جبوتانی حتی سرحد
و روجلات کمکوژین اکولوژیک لسرانسری ارنیگریه کردستانی بلاف کریه. دولت ترک نتنه لسر کردستان و گلی کرد دهمان دمیده بشر و به آف هشتنه و انجام خواه گفه لی همو گلین هرم دخواه. با ارمانجا فاشیست و قرکر بقرکرین اکولوژیک باجارین کردستان تین دورپیچ کرن و یک پارابونا جغرافی جیتی تون نکرن. به بنداوین کو ارنیگریه کردستانی پارچه دیکن جروهای حتی بوتان و سرحده به سنترالین انرژی ین روژی GS به هرم نوح ین لیگرینا لپترولی به پولیتیکاین دجبرتیا چاندنیه معدنکاری تالان کرنا دارستانن به شر گران اپراسیون لشکری و بمباردمانا بینابر کردستان دبن ایریشن گران این داگرکریه دیه. باجاری دیروکی هسکیف که دبن آوه ده هات هشتن میناکا ویه. قرکرین اکولوژیک دهمان ده میده ایریشه که لسر پارادیگما اکولوژیک اتفگر آزادیه کرده. لروش آوا دار او گنم که چافکانیه دبارا گله هات تونه دکن دست داتینین سر آوه. قرکرین اکولوژیک بروژانه سمبولیک نکاره به راوستاندن. دوی جهن قرکرینی ببن چپرین تکوشینی مینا ل اکبلان و جول مرگی چالکی لدیجی معدنن کو جحری ددن جانه دوی زیده ببن حت هر دورا کردستانی یکو قرکرنا اکولوژیک لی تکرین دوی و گوهره چپره تکوشینی لپیشبری خوزایا کو به میلیونان سالی جهانی آماده کر و دایکی تی جمره کر لپیشبری دیرو که لپیشبری نفشی پیشروژه برپرسیارین مهنه لی خاکا کردستانی کو شورشا چاندینی لی هاتا کرن لپیشبری و لپیشبری وان مروین کو اف نرخ آفراندنه لپیشبری گلان حمویان برپرسیارین ما هیه که که هری داوی گوت دایکا ما یا خوزایی کو به هزار ساله مروواهی خودی کر جبوش یعنی و پارستنا مرواتی البندمه لبنده تکوشینا میه جبو پیشروجه که آزاد ام تکوشینا اکولوژیک مزم بکن نروجک امی هر روز بکن روژا اکولوژی جان اکولوژیک آوا بکن. لکمپا هولی جنکه و دو زاروکن ایزیدی هاتن رزگار کرن. هزین اولکاری هندرین یا باکور و رجلاتی سوریه لسر مالپر خواه یا انترنتی داخویانیک دان و گوتن. هزین ما آگاهی درباره جن و دو زاروکن ایزیدی که دو سال 2014 ده جالی چتین داعش و هاتن رواندن لکمپا هولی هاتن گرتن بدست خستن. پشتی مسوگرکرین آگاهیان هزین اولهایی هزین ببرن هزین اولکاریه لبشا چارمین یا کامپه دست به اپراسیون کرن. ده انجام ده روژا دشمی 3 حزیران جنا ایزیدی عزیزه خالد علی و دو زاروکین گو پیره که یک جواناجی کچا ویه رزگار کرن. هزین اولکاریه دیار کرن که کچا عزیزه بری کچا عزیزه و هناوی وی هناو بایف خدره داخویانیه ده هاتا گوتن کو اوی کسین هاتن رزگار کرن بریا نویسگه هاتی کلی و هفریزی رادستی مالا ایزیدیان بکن و پشتره رادستی مالباتی نوان بینه کرن. چهار نامزدین زرگانی به چالکیه که خواه بگل دان ناساندن. 41 نامزدین هفبندیه گلان و جنان لباجار زرگانی یا کانتونا جزیره درکتن سردکی و خواه بگل دان ناس کرن. جی 41 نامزدان 20 جی جنن 21 جی میرن و جبو شارداریا باجیر و باجاروکن گیری میرا و بکن پیشبازیا هف شارداریان. ریوبریا کنگرستار یا زرگانی دلال محمود دستشان کرکو یکم جارکو او هلبجارتن شاردارین دموکراتیک لباکر و رجلات سوریه پیک ورن و گوت پیک آنینکه و پیشکتنکه دیروکیه. ایریش دولت ترک آدا گیرکر
و داخویانین اردوغان لدیجی هلبجارتنین ما دجمنایال همبری گلان و دموکراسیه دنگی گل اراده یا گله جبو ویجی گل خودی الاراده یا خو دردکه و بچن سر صندوقان چونا سر صندوقان تیک برنا پیلانین داگرکرانه دلال محمود یار کرکو سرکفتنا هلبجارتنین باکوری کردستانی دستلاتداری اردوغان هجاند تعیین کردن قیوم جی ضعفیت اولاوازیه و نشان داده دلال محمود هریداوی گوت ام بانگ لهر کسی دکن کو ده هلبجارتنین یک 11 حزرانی ده بهرکن سر صندوقان بقاسی کو جباکوری کردستانی هلبجارتنین بقاسی کو جباکوری کردستانی هلبجارتنن گرینگ بون جبو باکورو رجلاتی سوریه جی گرینگن دوی جوان جن میر حتی کال و استنگدار توان بهرکن قادن هلبجارتنی بله شارداری آمازن آمده و بپره گل ببین جهن دخوازن ریان دابرا تاخا فرید پاشا او دریه چیه افرازی و هر وها کسی که تمنی وان مزنن نخوشن و خودی زاروکن زحمتیان دبینن لگور دا خواز و پیشنیارین گل دایره هاتوچونه یا شارداریه که کتا ناو تفگری بریار داکو نیزی 2 کیلومتر ریا دنابرا تاخا فرید پاشا و دریه چیه گو بپره گل ببه و بگینه دوری سروکی دایره بری سروکی دایره هاتوچونه عمل جنگیز گوت ام گهن ددن داخوازین گل کس هبون دخواستن کو جهره ما فسقیای بچن جهن جدا یم باجر بله دوی تنه ده خطریا ما هبو لسر دا خوازن ما لسر دا خوازن ما سفر دنابرا فرید کشک او دریه چیه فسقیای ده خطا سفر یا بلاش ساز کر بوی آوائی و گل کاربه به حسانی خو بگهینه دریه چیه امی خباتن خو ین وها دوام بکن بله گذارین جا کوما امارا استرانه که نوچه کر ناوی استرانی آپو روژه گوتن یا بوهار دل بوهاره نادیا درویشی در هینیری جوی کلی بیره کریه دسترانه ده بحثا تجریده حوالتیاره بر آپو یا بجناره تی کرن بله گداری جام به وسترانی خاطری خواه جوت خوازن حتی بلتنا دن ببینین دخیر خوشی دم باش